suafa malo Yesu fa'aola. O mātou tāpena ina se tala pupu. Wha'opu ina wha'apea. Ka whatai Yesu mea uma ua e whai mo I mātou. I rea whio mai o Yesu I le lalani e sa ili. Ma wha'aola oe maa o le tangata na le ilua. E wha'atasi lava o na ulu atu o ia I totono o le mea paia. E lea mana toto o ti mati mai pohi. A o lona lava toto wa tato maua ai le tomi o le wha'avala. O le whina ngalo lea wa whaka ia ina ai tātou I taulana. I le tino o Yesu Keriso. Lea, o tātou maua ai le wha'amaro roma. E wha'asa o tono. Ai maiste leona. Special greetings to you all in the name of Jesus Christ. The theme that we will be performing for you today is to give thanks to Jesus for the ultimate sacrifice He made for us all. And it's because of this sacrifice we were healed, we were made free, and restored back to life. May God bless you all. Mo ia o tau awa o nei le malo le tu au nei o tau tu ma le ora au nei o mana malam o le rang ai se tu mau mo ka tu mai o tau Ele se vali o ia e poki. Nau ina mai au me le rangi le rangi. Ina ia whai al fina ngano o le tuma o le rangi.
Tauro